Poštovani gledalci, veoma mi je veliko zadovoljstvo što sam večeras evo sa vama uživo u studiju radio televizije Vlaštince. Ono što vidite iza mene trenutno jeste ono što se desilo 11. februara ove godine, dakle pre večeri, ili tako, gledam malo u režiju, dakle u četvrtak navečer odigran je prijateljski košarkaški susret između radio televizije Rosulje i radio televizije Vlaštince. Dakle, ugostili smo ovde u sali DTV Partizana naše drage komšije i konkurente. Dakle, odigrana je utakmica, neki od vas sigurno znaju rezultat, mnogi ne znaju, zato smo mi eto i napravili ovu emisiju. Da idemo najpre na predstavljanje ekipa. Miško Ranča, playmaker na poziciji u timu radio televizije Vlaštince, Zoki, back shooter, upravo vidimo njega. Sada ide naš počasni direktor Gaga Aranđelović, evo vidite u jednoj vrlo karakterističnoj pozi za njega nakon povrede, vidite kako se osjećao nakon tog momenta, a ovde je čovjek koji je trenutno za mix pultom, Dragan Stanković-Gane, on je jedan od naših krilnih centara, tako reći. A ovaj mali Bobika koji je bio u nekim trenucima na terenu, ne znam kako bi joj karakterisao njegovu ulogu, potrčko, ali tako, može. Ovo sam ja sam bio najgori na terenu, moram da kažem. Mi sam dao jedan koš, 3 puta sam promašio. U stvari, ovaj je bio gore od mene, ovo je Saša Takić. Ovo je Dragan Parca, naš teški centar, Zoran Stevanović i na kraju mali Miki koji se upisao, nažalost njegovu sliku nećemo vidjeti. Ovo je sal DTV Partizana, što smo videli našeg sponzora i vozača saniteta, moram da kažem, Bratislava Stojkovića. Evo vidite malog Bobiku i vidite iz koje pozicije on promašio, to je strašno. A sada naši dragi protivnici, Bocko Šuleja, evo ga vidite, sportski pozdrav. On je bio najveseliji u protivničkom timu, to moramo da kažemo. A sada sledi moj dragi kolega, sportski, dakle, Čajpa, on je bio najefikasniji kod gostujuće ekipe, to moram da kažemo. Evo ga, najstariji član na parketu Nokia, on ima 100 godina, moram da kažem odmah. Zatim sledi Toreo, on je bio, mislim, jednom je pogazio, da tako kažem, kao tenk, onda Boka, snimatelj, pa takođe tonac u radiju Steva, Srđan Trde, on imao sportski pozdrav na početku i na kraju jedan od direktora televizije Rosulja, Srđan Radička, vidite ga u karakterističnoj pozi jednom od prodora sa utakmicom. Evo ga sanitet, to je gospodin Saša Milenković, sada ovde pokušava da mu osposobi za meč, međutim to on nije želeo da uradi, vidite njegove instrumente, bilo je tu i H2O i neka destilacija, neka vrsta destilacije, tako, šljivena destilacija i tako dalje. Vidite, svako imao svoje nadimke. Ovo je samo zagrevanje pred početak utakmice, ovo je dogovor naše petorke, odnosno naše devetorke koja je nastupila na ovom meču. Vidite, sama atmosfera je bila zaista fantastična, imali smo tu i trubače, čućete to nešto kasnije, prisustvovali su skoro svi zapošljeni i u jednoj i u drugoj radio televiziji, što kao učesnici, što kao navijači, što kao sanitet i tako dalje, što kao sponzori, što kao ne znam ni ja već šta. Ona terasa, oni koji su bili u DTV Partizanu dobro znaju, ovu terasu koju sad naziramo iznad, bila je prepuna, mada sad ima samo nekoliko ljudi tu, bilo tu i trubača, muzike, ovo je još uvek zagrevanje pred početak, ovo je izliv ljubavi među kolegama. Evo još jednom najstariji član ekipe radio televizije Rosulja, Čika Nokia, rekao sam, ne znam se tačno koliko on ima godina, ali ja mislim blizu 100. On je njihov najstariji član. Naš najstariji član je Zoki koji ima samo 19 godina, dakle mi smo svi mlađi od 19, još nismo bili ni u Vašci. Tako već, ovo je naš snimatelj, naš šef, Nenad Stančić, Lili. On se ovde pravi da ne zna da ga snimaju, ali u stvari zna. Drugi snimatelj je snimatelj Rosulje, Ilka, ja ga tako znam, pravo vam kažem, pravo ime mu i ne znam. On je snimao gore sa terase, naša kamera je bila dole na terenu, vidite, konkurencija je imala zaista obilne pripreme, meč je bio najavljivan nekoliko dana, inače dogovor je ispao spontano, to moram da kažemo, nismo imali baš i mi i oni neku naročitu ideju, eto pa je dogovor dan, dva pred meč, s obzirom da je bilo malo vremena za najvjerovatno mnogo ljudi i nije znalo baš da će meč odigrati, ali eto skupilo se sasvim dovoljan broj, čak da su i došli, da je došlo više gledalaca ne bi bilo mesta za sve njih, jer zaista skučen je prostor. Odmah da kažem da će se odigrati i
verovatno još nekoliko utakmica, ali o tome ćemo pričati nešto kasnije. Vidite, bilo je tu naravno osveženja, opet kažem, za to je bio zadužen glavni sponzor i vozač saniteta Bratislav Stojković, poznati kao Bata Simka. Ovo su već neki ponovljeni detalji sa zagrevanja, ovo neću da komentarišem, rekao sam, tu sve je jasno, sve se tu dobro vidi šta je šta. Nadam se da čujete iz režije komentar. Ja malo gledam ukoso, tako mi je televizor, tako da ja moram da imam neku orijentaciju. Sve u svemu, evo vidite, Miško Mitić, ala Michael Jordan, eto imao je taj zadatak da obriše parket, a ovo je snimate televizije Rosulja, popularni Ilka, već je tada počeli da se prikuplja publika, to vidite na balkonu. Ja ne znam kako balkon nije pao uopšte, to mi uopšte nije jasno. Tu je bilo i obezbeđenje, gospodin, se zvaše Srđan, tako? Srđan iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Evo su zapisničari, merioci vremena, to su uglavnom klinci koji su u omladinskoj školi i košarkaškog kluba. Vlasin i ja početka utakmice za loptu skaču najstariji na terenu, neću da kažem više koliko ima godina, Noke i Dragan Stanković Gane sa naše strane, koji nije uhvatio ni jednu loptu, odmah da kažem. Da su sve mrtve lopte uzeli konkurenti, ali naravno mrtve lopte ne rešavaju susret, pa tako nije bilo i ovoga puta. Evo, nadam se, konačno početka utakmice, petorka Radio-televizije Rosulje, koliko vidim, tu je Torelo, Čajpa, Noke, tu je Steva, i da vidimo ko je peti član, ako se ne varam, Bocko, a s naše strane tu je moja malenkost, tu je Zoki Stojčić, tu je Gaga, počasni direktor, tu je Gane i tu je naravno naš playmaker Miško Mitić, poznatiji naravno kao Michael Jordan. Evo, dakle, to podbacivanje, sudije su bili Gruja i Mali Meda. Obratite pažnju samo na neke situacije, neću komentarisati suđenje, to sam rekao i na radiju pre otprilike sat i 15 minuta kad je išla najava za sve ovo što se trenutno dešava. Prvi napad konkurenta, rekao Gane nije osvojio nijednu loptu na mrtvoj lopti i prvi pokušaj Steva je iz baš povoljne pozicije promašio ceo koš, tako uglavnom bilo tokom čitavog meča, ali s njihove strane. Evo prvog našeg napada i sada će Michael Jordan, čini mi se, napravi korak, je dobro, deši se i da Jordan pogreši. Evo, tu su suđeni koraci u korist, recimo, gostujuće ekipe, s obzirom da se igralo u zgradi gde se više našeg radija i televizije. Evo drugog njihovog napada, uglavnom njihov playmaker bio Čajpa, pa je tu onda Bocko, najveseliji član u njihovoj ekipi na utakmici, vidite to nešto kasnije. Još jedna greška naših kolega, konkurenata i ponovo ide naš napad, ali dobro odbrana. Vidite ovde je jedan od najtežih članova gostujuće ekipe, Bocko, i najnepokretniji, vidite sami, njegov radio skretanje 2 metra u prečniku, oduzeo loptu i sada ponovo oni imaju napad, ali vidite, sve to nekako delo je konfuzno, pogledajte, ponovo je Steva pokušao da šutira, pa se uplašio blokade, pa pokušao da asistira, pa je bio to pokušaj za trojku, mada trojke nije bilo jer nema obeleženog prostora i sada ide naša kontra. Evo sada sam ja u posledu lopte, smirujem napad, naravno kao svaki iskusni kapiten. Moram da kažem, sam sam promovisao u kapitena da niko to nije učinio, ali eto, evo sada će biti jedan žestok promašaj, prvi od moja 3, mada je pozicija bila zaista dobra, ali eto, možda i treba učinilo svoje, da tako kažem. Još uvijek nema koša, ali bit će ih sigurno, oni koji ne znaju rezultat držat ćemo ih u neizvesnosti. Vidite, sve to nekako konfuzno deluje, ovo je prvi pokušaj Bocka i odmah hvatanje za glavu, naravno, za malo promašaj. Lopta je tu nekako ispala, mislim, Mišku i bit će to lopta sa strane za televiziju Rosulja, radio televiziju Rosulja. Ovo su uglavnom njihovi navijači iza koša, sa leve strane, a ono u sredini i desno bi trebalo da budu naši. Evo, sad je Ganu hvatio loptu, dobio iz režije. To je njegov prvi skok na utakmici. Pokušajte da izbrojim njegove skokove, ima ih 2. Dobro, sada napad, naravno, naš playmaker Rančan izlazi u svih 50 minuta, igralo se 25 minuta bez prekida, poluvreme, evo, moja sjajna asistencija, šta da kažem, na počasni direktor Gaga Ranđelović poentira, uz to biva i fauliran, mislim da je Bocko napravio prekršaj i uz 2 poena sledi još jedno dodatno slobodno bacanje. Tako da je u tim trenucima, dakle na samom početku susreta, rekao, igralo se 2 puta po 25 minuta bez prekida, već bilo
3:0 u korist naše televizije i sam taj početak naravno nagoveštavao je da će kome će u stvari pripasti pobjeda. Sada Torreira obavlja ulogu playmakera, pa onda lopta do Bocka koji ponovo šutira, ali vidite sami, sve su to neizgrađene akcije, mada je Steaua sada skoči u napadu, on mora se priznati u ovom trenutku nije imao sreće i sada je tu nešto suđeno, ne znam tačno baš šta, ali će lopta pripasti našim protivnicima, bit će novi napad za njih, ponovo Nokia izvodi tu loptu i onda još jedan žestok promašaj, zaista da li nisu bili dovoljno zagrejani, ovaj koš ne važi, pre toga je nešto suđeno, mislim da lopta u ovom trenutku ponovo pripada njima. Dakle, i dalje rezultat 3:0, nešto kasnije ćemo imati rezultat, ovo je napad koji su gosti, odnosno naši protivnici imali u 5-6 navrata, s obzirom da je bilo tu nekoliko prekršaja, nekoliko grešaka naše odbrane, tako da lopta uglavnom pripadala njima i na kraju se završilo ovim šutom Steve. Sada više nije bilo niti prekršaja, niti greške i lopta je pripala, nadam se, koliko se sećam, nama sa strane ili ne, opet. Dakle, taj napad je trajao dosta dugo. Eto, vidite sami, ja greške nisam, video su i samo sudije i ova prekinuta akcija Zokija, pa onda pogledajte kakva je to sjajna akcija bila, dupli pas sa Ganetom i onda lažnjak i to je već 5:0. Ovo je jedna od najlepših akcija, nadam se da ćemo je vidjeti na usporednom snimku. Ne obraćajte pažnju, ne sad, to nisam ja uradio, nisam. Evo vidite, još jednom, naša montaža se potrudila da to izvede na savršen način, kako je cijela akcija u stvari i trajala, lopta izvedena sa strane, prekinuo je Zoran i onda je naravno krenuo napred, odigrao dupli pas sa Ganetom, mada je to bilo dosta problematično, onda uzvraćena lopta, pogledajte, trojice igrača, čak četvorice igrača Rosulje su na našoj polovini i naravno sledio je brz kontranapad, Zoki kreće na ulaz, naš kompjuter majstor Zoki, veliki lažnjak, Torreira kreće na blokadu, leti nebom pod oblake i naravno Michael Jordan, Miško Ranča završava to ovim sjajnim poenom, to su njegovi prvi poeni na utakmici, a vidjet ćete, bilo je zaista nekoliko sjajnih s njegove strane. Idemo i po treći put ova akcija iz suprotnog ugla, ono što je zabeležio Ilka. Iz ovog ugla će se možda i najbolje vidjeti koliko je to zaista sjajna akcija bila, koliko je bila statična odbrana naših protivnika. Rezultat u tim trenucima, dakle 5:0 u korist naše ekipe i u tim trenucima već je počelo neka vrsta rasula u protivničkoj ekipi, došlo je do male svađe, do nervoze, pogledajte, još jedna sjajno prekinuta lopta i onda jedan, ovo je trebalo da bude nameran prekršaj, mislim stvarno, ali suđena su samo 2 bacanja, Bocko, naš bivši kolega, pravi prekršaj, to će biti 2 slobodna bacanja za Miška Mitića. Po prvi put je on na liniji slobodnih bacanja, nosi dres sa brojem 8, gledajte pažnju na njega, on je igrao svih 50 minuta i bio, mogu slobodno i sada da kažem, najbolji na terenu. Dakle, prvi promašaj, malo nesreće, ali pogodit će Miško drugi put i tada je već bilo 6:0, igralo se negde 7-8 minuta, a gosti čak nisu ni postigli pogodak. Sada pokušavaju nešto kao da oni organizuju igru, međutim još uvijek je sve to traljavo. To je bilo u njihovom kao u stilu prvi kučići se bacaju u vodu, međutim kasnije ćete vidjeti da se i prvi zadnji u stvari bacaju u vodu. Dakle, vidite rezultat, ali ovo je možda i najlepša akcija i najlepši potez utakmice, sjajna blokada, nevjerovatna blokada, pogledajte, vidjet ćete to i na usporednom snimku. Mada možda malo slika trese, ali sve će se vidjeti dovoljno jasno. Čak i napravljen blok, međutim, pogledajte kakva je to blokada bila, ala Željko Rebrać. I još jednom iz trećeg ugla, zaista jedna od najlepših odbrambenih akcija na utakmici, sada skok za Stevu u napadu, jedan pokušaj, mislim da koša nema, ali da, i to je bio skok u odbrani za Miška i kreće naš novi napad pri rezultatu od 6:0, nekih 7-8 minuta, mala neopreznost, ali pogrešit će sada i naši protivnici, neće uspjeti da organizuju ovu kontru. Mladi Steaua se mogli da propadne kroz onu rupu dole u slačionici, ali jedva se nekako zadržao. Sada Zoki predvodi napad i pogledajte kakav blok za šut, koša nema, ali pogledajte sjajan skok u napadu, pa onda koš uz faul, 8:0 i dodatno slobodno bacanje i nažalost
vidjet ćete ovu akciju još jednom usporednom snimku. Ja moram da kažem da je to slobodno bacanje Zoran realizovao, ali da ni jedna ni druga kamera nisu zabeležile to. Pa nećemo mi ni zabeležiti u rezultatu, tako da u ovim trenucima bi trebao rezultat da bude 8:0 u korist Radio-televizije Vlasotince. Pogledajte, zaista sjajna akcija. Evo i iz trećeg ugla, najpre blok, a onda skok u napadu i poentiranje. U tim trenucima 8:0. Moram da priznam da smo ih malo uhvatili i na prepad. Sam početak je pripao nama, već je dakle 8:0 i evo, u ovom trenutku je time out sviran, sudija Gruja je to učinio i nakon ovog time outa i jedna i druga kamera nisu bile dovoljno spremne i brze. Ne, ipak je ubeležen taj poen. Dakle, sada dakle, tačno 9:0, mada nije zabeležen ni na jednoj od dve kamere. Još jedan žestok promašaj, ali Noceta naravno moramo razumeti. Rekao sam, ne znam se tačno, ali on je bio najstariji na terenu, pa mu tako moramo i oprostiti ove promašaje. A sada prvi poeni za Dragana Stankovića, Ganeta, koji je trenutno za našim mix pultom i već je rezultat 11:0. Ovo se u nekim sportovima, kako bi se zove, mečka. Je li tako? Jeste. Vidite, još jedna greška, veliki broj neiznuđenih grešaka, teniskim rečnikom rečeno. Gosti su grešili, nisu mogli da se sastave sa loptom. Vidite, sami nismo imali jednog majstora koji prevodi loptu i organizuje napad. Mada ne mogu biti zadovoljan našom igrom ni u prvom poluvremenu, bez obzira što su imali veliku prednost. Još jedna sjajna akcija, pogledajte, pa to je prosto neverovatno. Lopta kruži, dolazi do slobodnog igrača, sam je na šutu Zoki Stojičić i njegovi novi poeni. Mislim da ukupno peti, već je 13:0. U tim trenucima mislim da su čak gosti pomišljali da napuste teren, ali preovladao je sportski duh, pa su ostali, čini mi se. Evo, ovdje izgubljena lopta za goste, vratili su loptu na svoju polovinu, bio to još jedan naš novi napad. Koliko je ovim greškama kumulovala naša dobra odbrana, toliko sigurno i njihova nespremnost za ovaj susret. Ovdje lopta ima Gaga, pogledajte, još jedna sjajna asistencija, ali onda sledi blokada. Uzgred su suđeni koraci Ganetu, tako da će... I sad jedan nesportski potez, obratite pažnju, eto vidjeli ste taj nesportski potez, morao sam da kažem, znate, služili su se oni, mi smo se služili svim sredstvima, ali i oni su se služili svim sredstvima, evo, to je jedan način. Na početku utakmice je bila priča, znate, kao rezultat na kraju nema veze, ali ipak je prevladao sportski duh. Pierre Coubertin je umro odavno i ona njegova, važno je učestvovati i ovdje moramo priznati i mi s naše strane, a verovatno i oni s njihove, da je bilo važno ko će pobediti. To je definitivno jasno da je jedna dobra asistencija Saše Takića, jedini čini mi se njegov dobri potez na utakmici. Izvini Saša, on je u režiji i pomno me posmatra, preti mi, moram da kažem, i ukoliko mi se nešto desi, on je kriv. Evo još jedne greške, vidite, neuspjelo dodavanje, ovaj koš neće vašiti, utrčao je Boka. Gledajte, još jedan nesportski potez, sa klupu utrčao i pokušao da da koš. Evo, utrčao je još jednom, to je bio njihov 6. igrač. Pa su oni pokušavali sad ovdje da, evo vidite, dobili su novi napad, mada lopta u stvari nije pripadala njima. Eto, ukazujem ja samo na sudijske odluke, a ne komentarišem suđenje. Rekao sam da neću i neću. Ne znam, ovdje je došlo do stvarno neke zbrke, sudije nisu mogli da se usaglase, ali mislim da je lopta trebala da pripadne nama, to je Radio-televizija Vlasotince, i na kraju ipak jeste. Rezultat je i dalje 13:0, međutim sudije menjaju svoju odluku u momentu, vidite, i dodeljuju loptu. Mislim da je to u stvari bila mrtva lopta. Opet će Dragan Stanković Gane da skače za loptu. Ja se izvinjavam kolegama iz Radio-televizije Rosulja što baš njihova pravi imena i prezimena ne znam, pa ih baš i ne koristim mnogo, odnosno ne koristim ih uopšte. A evo naši tu malo kao i znam pa koriste. Evo još jedna greška, nije bilo dakle potrebe poklanjati im loptu, oni su odmah vraćali nama. I još jedan sjajan napad, pogledajte kakva kontrola lopte Miška Mitića. Uzgredno je sada i malo pobegla, tako da je jedna od njegovih retkih grešaka. Ja se zahvaljujem
mami Dragani što je rodila ovakvog sjajnog košarkaša. I pozdrav teto Dragani koja sigurno gleda ovu utakmicu. Evo, jedne naše retke greške, ali vidite kako su to konfuzni kontranapadi. Ovo je bio Čikanoke, izvini Čikanoke. Međutim, ponovo lopte dodeljenja njima, ne znam iz kog razloga. Ili smo mi to pogrešili, ali Dejan Stanković gane, a ovo mu je bio drugi posljednji skok na utakmici. To najavljujem, vidite ko je to kontranapad i onda... Niste vidjeli, ovdje je promašio ceo koš. I to namjerno je sad ubacio mene da se ne bi vidjelo kako on promašio taj koš. A sada pogledajte, Miško Mitić, za malo. Međutim, tu je bio centar, Dragan Parca, pogledajte, naš Zoran Stevanović je sada na liniju slobodnih bacanja. Kakav je to košarkaš, pogledajte kakav stil on ima, pa to je strašno. I to i koš, pa normalno da će da bude koš. 14-0 u tim trenucima. Ne znam da smo mi bili u njihovoj koži u ovim trenucima, ne znam kako bi se osjećali. Parca nije imao sreću u drugom pokušaju, međutim i dalje je to fantastično vođstvo i sada je ponovo igra prekinuta, sudije su, kažem, bile malo konfuzne u pojedinim trenucima, naročito Mali Meda. Sada imamo neku malu pauzu u snimanju, međutim izgleda da lopta pripala Radio-televiziji Rosulje, onda su krenuli u svoj napad. Vidite, još jedna dobra, jedna od izrađenijih akcija, ali na kraju Stevan nije uspio da pogodi koš i na kraju bi to bio, čini mi se, aut za goste. Boka je također ušao u igru, videli smo njegov prvi kontakt. Vidite kako su oni pokretljivi u napadu, da je to bilo strašno. To je bilo strašno koliko su oni bili pokretljivi u napadu. Još jedan prekršaj, ovoga puta Saša Takić, najgori na terenu. Ja sam bio najgori posle mene. I onda sledi, mislim, jedan šut iz daljine koji nisu iskoristili i naravno skok za Gagu Ranđelovića i onda kontranapad koji vodi Zoki, međutim smirit će se, čini mi se, akcija. A onda Miško Mitić, pogledajte, rodila majka Jordan. Pa šta sam vam rekao, 16-0 u tim trenucima. Pogledajte kakav je to prodor. I pogledajte, uz faul. Ovo je bio definitivno faul koji je napravio Trde. Vidite, uz kontakt, uz guranje, Miško ne greši. Čak je trebalo biti jedno slobodno bacanje. Ja to samo ponavljam da bi se vidjelo da je bio faul u tim trenucima. 16-0 za nas. Yes! I iz trećeg ugla. Onda je bilo jasno ko će na kraju pobediti. Ovo je bilo negdje 5 minuta pre kraja prvog poluvremena. Mislim, stvarno je bilo jasno ko će pobediti i ne mogu da kažem da sledi neozbiljnija igra što se tiče nas, ali sledi organizovanija i ozbiljnija igra naših konkurenata i kolega. Negdje u ovim trenucima će oni početi da daju svoje koševe. Ja mislim, akcija nakon koje će oni postići svoj prvi pogodak, no da vidimo. Mnogo šta se izdešavalo, nemoguće je bilo i zapamtiti, prodor Steve, pa onda asistencija, lopta se dokopao od Šajpa, međutim pogrešio i ali uzgred je bio prekršaj koji je napravio teški centar Dragan Stevanović Parca, odnosno, kako beše, Dragan Zdravković Parca. I evo, prvi poen za televiziju Rosulje koji je burno pozdravljen tamo iza, ali to je bio tek prvi. Nakon 20-ak minuta igre, dakle, toliko smo sjajno i strašno odbrane igrali, kao svojevremeno, šta ja znam, Chicago Bulls ili Lakersi, sredinom 80-ih. I drugi pokušaj i pogodak Čajpe, dakle, u tim trenucima 16-2 u korist Radio-televizije Vlasotince, a bilo je možda oko 5 minuta do kraja, odnosno možda sad i manje do kraja prvog poluvremena. Ovo je jedan sjajan pokušaj Saše Takića, slika sve govori u stilu Scottija Pippena, međutim zaista nije imao, pa priznajte da nije imao sreće, da je želeo, a da nije imao sreće. Ovdje Boka vodi napad, a onda pokušaj, mislim da je Trde šutirao, nije imao sreće, pogledajte, rodila majka Ranču i da skoči u odbrani. Hvala teta Dragana još jednom. Međutim, lopta je dodeljena njima i je vidite jedan, ja ne znam da li ovo da nazovem šutem, neka mi izvini kolega koji je šutirao, mislim da je bio Boka. Vidite, još jedan sjajan potez Saše Takića,
borio se kao lav, mora se priznati, onda Miško Ranča, kažem, jedan od retkih promašaja i ponovo sledi kontra, ali pogledajte koliko je to bilo sve nekako traljavo. Šutirao je Steva, pogodio obrus, skočio Gaga i tu je pogođen naš snimatelj i šef Nenad Stančić Lili. Ustanovili smo da je to učinio počasni direktor Gaga, tako da učinio neko drugi snosio bi posljedicu, ovako ne smemo da udarimo na direktora. Nikako. Onda prodor Bocka Jovića i ovo su poeni ne važe, jer izgleda pre toga bio prekršaj. Još uvek Rosulja nema pogodak iz igre, već su to bila samo ona dva sa linije slobodnih bacanja, međutim pre toga bio prekršaj, zato ovaj koš Bocka Jovića nije priznat. A onda još jedan sjajan potez Saše Takića. Gledaj Saša, gledaj. Pa posle ja sam dobro igrao. Nisi dobro igrao. Nisam ja, ali nisi ni ti. Evo, jedan pokušaj iz daljina, ovo je bilo blizu, međutim, mala i nesreća. I onda jedan potez Takića, kakva sjajna asistencija. I pogledajte, faul u napadu, ali nadam se da ćemo vidjeti to i iz drugog ugla, jer faul u napadu je kada igrač koji stoji u odbrani stoji sa obe noge na zemlji i ruke su mu uz telo. U tim trenucima mislim da je bio Šajpan nije bio u tom položaju, tako da je ovo jedino moglo da bude faul odbrambenog fudbalera, međutim i pored protesta naših igrača molim da budem izbačen. Evo, sada će Bocko Jović pokazati koliko on bio veseo u ovim trenucima, u tim trenucima počela i muzika. Molio bih malo jaču muziku od ozdo. Eto, to je bio Bocko Jović, veliki pozdrav za njega. Odigrao je lambadu i sada kreće novi napad za Boku. Ovo je Boka, međutim on greši. Uzgred je, mislim, Parca napravio prekršaj. Tako da je ovo čini se ispravna odluka. Jedna od retkih ispravnih odluka sudijskog para. Evo vidite Bocko kako je to agilan momak, pa onda Boka. Vidite, to je igra bez rešenja. Niko se ne otvara, niko ne trči. Nemaju igrača koji može da im stvori poziciju za asistenciju, za šut i vidite jedan isforsiran šut koji je završio žestokim promašajem, lopte se dokopao Gane, ali to mu ne računamo kao skok, već je ispucao svoja dva, koliko ima u utakmici. Još jednom, Miško, nemoj to da radiš, jedan od žestokih promašaja Miška Mitića. Naravno, vi, poštovani gledalci, nemojte sada da se čudite šta se ovo dešava, ovo smo i ova utakmica i sve ovo što se dešava, to je dosta neobavezno. Vidite našeg lekara Saša Milenkovića koji nije imao posla. Tu je naša, naravno, direktorica Kristina i vidite jedan nevjerovatan poen koji je postigao Dragan Stanković Gane. Pogledajte, traži je loptu, traži, na kraju je dobio i čorava koka je kljunula jednu zemlju. U tim trenucima rezultat 18:2. Bocko Jović je sada preuzeo ulogu playmakera i to je sjajno učinio. Ovdje je dobio udarac u stomak. U tim trenucima ušao i mali Bobika, vidjeli ste ga, upravo je naš video mikser. Vidite, on igra dobro odbranu sada, pokušava da ubije Bocka, ovaj potezala Rudolf Nurejev, jedan od najvećih svetskih baletana. Sada će Bocko još jednom u njegovom stilu, pogledajte kakve su to strašne asistencije, međutim, vidite, to su bili sve žestoki promašaji. Izgrađene pozicije, mora se priznati za šuta, ali mala nepreciznost. Saša Takić je, hvala Bogu, u tim trenucima napustio utakmicu, pa i nama krenulo. Mislim, samo za trenutak. I još jedan pokušaj iz daljine, a ovoga puta Gaga Ranđelović skače. I naravno, lopta u rukama Miška Mitića, rezultat u tim trenucima 18:2, međutim, zatrčao se mali Bobika i pogrešio. Imao je momak želju, zaboravio sam da kažem da je on u onoj trojici najgorih na terenu uz mene i Sašu Takića. To je činjenica. Ovdje je još jedna sumnjiva lopta, bilo je tu nekih blokada, nekih koraka, ipak je na kraju dosuđeno 2 slobodna bacanja, na liniji je mali sportski tank Torello. Prvo bacanje je promašio, vidjet ćete i zašto je tank nešto kasnije. Nadam se da je montaža to ponovila nekoliko puta. Drugo je Torello pogodio i tim trenucima, dakle, smanjen rezultat na 18:3, 15 pojena prednosti za nas. Vidite kako je mali Bobika bio
agilan u tim trenucima, čak je ovdje izgubio loptu. Mada je bio prekršaj i sudije su sudile prekršaj. Evo vidite, Miško Mitić u ovom trenucima čini mi se nije imao sreće. Strano te bilo. I onda kreće napad preko Boke. Vidite, Boka nema ideju. Imala mu mali Bobika, nije uzeo loptu sa preko 9 metara Torello. Ovo je bio dobar pokušaj, međutim nije imao sreće. Onda asistencija za Stevu i nisu to bili poeni. Međutim, skok u napadu za Čajpu, njegov tada 4. poen, prvi poeni za Rosulju iz igre. I ustoji dodatno slobodno bacanje zbog prekršaja. U međuvremenu je bio i jedan time out, čini mi se. Bilo tu naravno raznih stvari. Ovo su naravno veliki prijatelji Miško i Bocko. Dakle, u tim trenucima velika radost, nadam se da čujete muziku ispod i obratite pažnju na Sašu Milenkovića, to je onaj doktor u belom mantilu. Ovo je slika za njegovu suprugu i njegovu mamu, kako se on ponašao na utakmici i to smo zabeležili. Sram te bilo, Saša. A vidite i trubače na terasi DTV Partizan. Mislim da se mali Boban zvaše ovaj dečko. A vidite naravno kako je naša ekipa u tim trenucima proslavljala naše vodstvo. Ovaj trenutak kada je naš počasni direktor Gaga Ranđelović bio povređen i naravno uz osveženja. Tu je naravno bilo ladno pivo sponzora Bate Sinke i naravno destilacija od šljive koju je naš lekar i poneo. Evo vidite sad kako će se pokazati nakon. Bio je povređen i sada je s njim sve u redu, dokazuje to i svojim mišićima. Dakle, ta interesantna pauza je potrajala, taj minut odmora je potrajao u stvari 5 minuta i sledilo dodatno slobodno bacanje za Čajpu pri rezultatu 18-4. Sada bi Čajpa trebalo da izvede konačno to slobodno bacanje, dok se malo igrači skupe, odnosno izvešće, eto vidite sudijsku grešku. Vidite, ovo je prvo slobodno bacanje. Dosuđena je nekom, mislim Ranči, tehnička. I trebala su da budu još 2. Međutim, bit će još 3, vidite. Drugo je Čajpa promašio, ovde se mali Stevica zaleteo, naravno koš ne važi. Ovo je 3. slobodno bacanje koje će također biti promašeno. I bit će 4. A zašto 4 kada je prethodno bio koš i faul? Znači trebao jedno slobodno bacanje zbog koša i faula i još 2 za tehničku grešku. Dakle, eto, i to je sudijska greška, to moram da naglasim. Dakle, u tim trenucima rezultat 18, 7, 5 poena za Čajpu i, 6 poena za Čajpu i 1 za Torello u prvom delu za goste. I ovo je već sam kraj poluvremena, ovim rezultatom se i otišlo na odmor 18-7, dakle, mada će ovdje Gane još jednom napraviti koraci, ova je njegova, ko zna koja je greška, on je 4. najgori igrač na terenu, uz naravno mene, Malog Bobiku i Sašu Takića. Vidite kako je playmaker Bocko, pogledajte u stilu nekada Moke Slavnića, prevodio loptu preko, vidite kako me je zeznuo, moram da priznam, ali se tamo snašao mali Miško koji u tim trenucima ušao u igru, pogledajte kakva asistencija. Tu sam trebao ja da dobijem loptu, pošto sam istrčao sjajnu kontru, međutim mali Bobika me nije čuo i izgubio tu loptu, mada ona na kraju svih krajeva i pripala nama. Čini mi se, ili je ipak suđen kraj prvog poluvremena, ne, ipak je igralo se još malo. Ovdje vam se samo priviđa da je Gana osvojio loptu, to je optička varka, ali vidite, to je fantastičan šut. Ovo dobro vidite da je odlično šutirao i promašio ceo koš. Mislim da su ovo konačno posljednji momenti igre u prvom poluvremenu. Ovo je, mislim, posljednji napad gostiju, vidite velika greška Torella. Nama je taj rezultat odgovarao, bilo nam je dovoljno tih 11 razlike u prvom delu, ovo je još jedan moj fantastičan promašaj, to mi je bio drugi, predposljednji. A onda pogledajte pokušaj Steve i ovaj interesantan detalj, lopta nije htjela u koš, nažalost, i nije. Ovo može samo Steva, kažu, i niko više, ja im verujem.
I u tim trenucima treća mrtva lopta koju je fantastični skakač Dragan Stanković Gane izgubio. Ovoga puta mislim da je šutirao, da je skakao s njim Steva, tako pogledajte. Za 35 cm manji Steva je 42 cm više Ganet uzeo loptu. To je strašno. Evo ovdje se ja kao nešto bunim, ne znam iz kog razloga, vidite na radijatoru skroz desno našeg snimatelja i šefa Lilija, ovaj detalj koji je snimio Ilka i još jedna mrtva lopta, ovoga puta skače Noke, pogledajte, on pokušava da oduzme loptu, međutim ne daju se sudije i četvrta izgubljena lopta za Ganeta, sram te bilo, jer se tako brane boje kluba. I ovo je bio kraj prvog poluvremena, dakle 18-7, uskoro ćemo vidjeti, nadam se, i listu strelaca na kraju tog susreta. Vidite, ovdje Bocko gađa muziku, to zaista nije bio sportski potez, samo ću toliko o toj akciji. Bocko, sram te bilo. A naravno, Miško Mitić, Michael Jordan, kako je rekao, Cigani juriš. Dakle, to je bilo poluvreme, još jednom Lili. Ne voli čovjek kad ga snima kamera, pa to ti. A ovo je jedan NBA rečnikom rečeno slam dunk malog Bobike Jankovića, pogledajte, čak su četvorica trebala da bih konačno on zakucao i eto uspeo je konačno. Vidite našu lekarsku ekipu, našu ekipu za obezbeđenje i vidite nakon prvog poluvremena lista strelaca Miško, Ranča i Zoki po 5, Gaga Ranđelović 3, Gane 4 i Dragan Parca 1, a kod Rosulje Čajpa 6 i Torelo 1, dakle 18-7, to bi bilo sve što se tiče prvog poluvremena, s obzirom da režija nije spremila baš nikakvu pauzu, idemo odmah na drugi deo utakmice, pokušali su da me pređe, ali nisu uspjeli i ponovo mislim da će ovo biti peta jubilarna izgubljena lopta za Ganeta, jel tako? Ne, konačno smo osvojili loptu, hvala ti svevišnji Bože. A ovdje se ja dobio udarac u oko, eto to sudije nisu vidjeli, mogao sam da budem ozbiljno povređen, da se moja karijera koju sam započeo upravo tada i tog dana i završi, međutim ja ću naravno nastupiti u drugoj utakmici. Naravno o tom potom ćemo negdje pri kraju, obavestit ćemo kolege kada mogu da traže revanš. Evo ovo je poluvreme već nekako išlo bolje našim protivnicima, mada čini mi se da i to nije, odnosno na kraju ćete vidjeti da i to nije bilo dovoljno. Oni su nekako delovali organizovani u ovom drugom delu, mada ovo bio prvi promašaj i ovdje čini mi se suđen prekršaj Elji Ranđeloviću, tako da će biti lopta sa strane za goste. Jedna dobra akcija, međutim Nokia je promašio i lopta je pripala nama. Mali prijateljski razgovor između mene i Miška Mitića, da znate samo šta smo jedan drugom rekli. Digla bi vam se kosa na glavi. A jedan sjajan poen Gaga Ranđelovića, to je bilo fantastično, njegov 5. poen trenutno do tada. Odlična preciznost sa distance, a onda je pokušao trde, ovo je bilo u Ganetovom stilu. I u tim trenucima rezultat je bio 20-7, dakle vraćali smo polako onu svoju prednost koju smo imali tokom većeg dela prvog poluvremena. Ovo je još jedna dobra akcija, pogledajte, sjajna asistencija i onda Zoki Stojičić, njegov 7. poen. On je šutirao 100% na ovoj utakmici, postigao ukupno 9 poena, akcija iz drugog ugla. Pogledajte, udvajanje Ranče, pa onda lopta kruži na kraju do slobodnog igrača, šut preko bloka, velika preciznost i 20-7. Sada najusporenije što može biti. Pokušali su konkurenti sve, međutim vidite koji je to bio luk, koji je luk u stvari imala lopta i u tim, dakle, trenucima 22-7. Ponovo mala dezorganizacija i čini mi se situacija kada su gosti premišljali da li da nastave ili ne, ali su ipak rešili da nastave. Ovdje je bio prekršaj i lopta sa strane za goste, onda pokušaj iz daljine
Vidjeli ste skok Ganeta, ja sam rekao da Mono malo bio posljednji, međutim, eto, pogrešio sam, moram da se ispravi. Sada ćemo ponovo imati seriju od nekoliko poena, ovdje je jedna od retkih greški, međutim, pogledajte, nikako nije radila njihova kontra i kada su stigli u poziciju za šut nisu uspevali da pogode, ali zato jeste radila naša kontra. Nada u ovim trenucima trebalo smiriti napad. Imali smo rezultat, trebalo odigrati 30 sekundi, jedna asistencija ala Bocko od strane Zorana, iskok za Gagu Neđelovića u napadu, tom prilikom je napravljen i prekršaj nad njim. I lopta sa strane za radio televiziju Vlasotince i još jedan, pogledajte, mislim da će ovo biti jedna od lepših akcija Gage Neđelovića, pogledajte, sjajan okret, sjajan rolling. Meni se čini poeni uz dosta sreće. Vidjeli ste sami 17 poena prednosti, 24:7, ali pogledajte kakav je to poen starog Vuka. Noceta sa skoro pola terena, pogledajte. I sjajni poeni, vidite to još jednom. Odavde se već vidjelo da je pogodak siguran, kako se Nok je spremao za šut. Ovako je nekada pogađao Mirza Delibašić iz ovih daljina, bez koske, ulično rečeno, rečnikom uličnog basketa. I rezultat 24:9. 15 poena prednosti, ali pogledajte još jedna od lepih akcija, sjajna asistencija Miška Mitića, još jednom zahvaljujemo te Dragani, zna se zbog čega. I 17 poena prednosti je ponovo 26:9. Pokušaj iz daljine, ali nikako nisu imali sreće naši protivnici da i u vodu ulazila je svaka 15. Vidite duel velikih prijatelja na sredini terena, onda naravno napadi su naši trajali dugo s obzirom da je vreme radilo za nas. Ovo nisam ja, već moj dvojnik. Mada sam ovdje dodao dobro loptu. I pogledajte kako dodavanje, mada to kamera nije dobro uhvatila, i još jednom koš ala Michael Jordan, zaista, pogledajte. Odavde se dobro vidi, ponovo uz prekršaj, preko ruke, novi poeni za Miška Mitića, mislim njegov 9. i NBA. Naravno, pozdrav. 28:9 je rezultat u tim trenucima, mislim. Nadam se da ćemo vidjeti uskoro. Vidite, šut sa strane je bio dozvoljen s obzirom da su protivnici bili dosta neprecizni. To je bila i glavna taktika, zatvoriti šut izbliza. Mada kada su i šutirali izbliza, to je bilo ovako, doduše prekršaj za Stevu i sada će on biti na liniji slobodnih bacanja. Pogodit će jedno slobodno bacanje, mada u prvom pokušaju ovdje zaista nije imao sreće, ali pogodit će drugo i u tim trenucima rezultat 28:10. To je dakle bilo ponovo 18 poena prednosti za radio televiziju Vlasotince i pogledajte zaista možda i najlepšu akciju, dupli pas, Miško Mitić, novi poeni za njega i najveća razlika koja je bila na utakmici 30:10, zaista nema reći za ovu akciju, neću da kažem ko je asistirao, samo ću da kažem da sam to bio ja. I rezultat u tim trenucima, dakle 30:10, i kada tada nije nastupilo potpuno rasulo, mislim da neće nikad u njihovim redovima. Ovdje je bio još jedan prekršaj koji pravi Miško Mitić, lopta sa strane i poentiranje. Ponovo je Nok je poentirao, on je prikazao dobru partiju u drugom delu susreta. Ovo je njegov 4. poen i imat će i dodatno slobodno bacanje. Sada sledi jedna serija. Obratite pažnju, to se desilo tada i neće nikad više, serija od 12 poena za naše protivnike. Ovo je bio prvi od tih poena, 30:12 je trenutni rezultat i onda i dodatno slobodno bacanje Nok je iskoristio 30:13. Ovo je bilo negdje 7-8 minuta igre u drugom poluvremenu, jedna dobra presječena akcija, ali vidite kakva je to sjajna blokada bila Zokija Stojčića. Moram da kažem da u ovom trenutku on blokirao svog Badžu Bocka Jovića.
Pogledajte kakva je to sjajna blokada bila. I na kraju je Bocko posljednji igrao loptom. Najbolja defanzivna akcija sigurno uz onu blokadu Miška Mitića, Michaela Jordana u tim trenucima kada je imao blokadu Željka Rebrača. 30-13, ovo je bila ko zna koja neiskorištena kontra za goste i ovaj moj treći i posljednji promašaj. Tada sam skinuo dres i rekao sam da više nikad neću da igram. Evo, to se sada dobro vidi. Ušao je fantastični Saša Takić. To je bilo strašno koliko on dobru igru prikazao. Ovaj koš naravno neće važiti s obzirom da je igra odavno bila prekinuta. Mada bi lopta u tim trenucima trebala da pripadne našoj ekipi i sudije se ponovo nešto presuđivale, dosuđivali i dojevali loptu gostima. Dakle, neću da komentarišem suđenje, ali stvarno ne znam šta je u tim trenucima bilo sporno, pa je lopta pripala našim protivnicima. To bilo kako bilo, 17 pojena prednosti, 30-13 u tim trenucima. Da ponovim, igralo se 2 puta po 25 minuta bez štopovanja vremena. I ovdje ponovo suđen neki prekršaj, ovaj koš neće važiti, lopta je ponovo sa strane. Ovdje u Bocku u stilu Zorana Slavnića, međutim koša nema. Sudije za divno čudo nisu svirale prekršaj. Ovo je jedan pokušaj asistencije ka već rečenom Saši Takiću. On je poskočio kao Rudolf Nurejev, ali nije uspeo da prihvati loptu. Ovo je jedan od retkih promašaja žestokih sa strane. I lopta je pripala gostujućim. Kažem uslovno gostujućim jer igralo se tu zgradi gdje se nalazi naša radio i televizija. Sljedeća utakmica trebalo bi, ukoliko uspijemo da nađemo termine, da bude u sali tehničke škole. Ovo je novi poen, prvi nastavku za Čajpu, njegov 8. ako se ne varam, i ispanjenje rezultata na 30-15. I ovaj detalj kada ulazi Srđan Radičević, ako se ne varam, direktor televizije Rosulja, radio televizije Rosulja, i u tim trenucima rekoh, možda i to razlog zašto se rezultat promenio. On je uneo sigurnost u igru, verovatno je zapretio 30-40, pa možda i 50% od plate, pa su se momci malo prenuli. Ovdje ipak lopta bila u našu korist i ovdje je jedan dobar horog, međutim koša, nažalost, po našu žalost naravno nije bilo. Skočio je Radičević, Srđan, direktor, i vidite Bocko ponovo u stilu Zorana Slavnića. Mislim da ovo da trebalo da budu i koraci i ne znam šta sve ovdje nije bilo. Na kraju ispala jedna sjajna pirueta Bocka Jovića, pogledajte. Ovdje je bio mali zemljotres u tim trenucima i jedna zaista sjajan jedan kolut unazad. Kao naša režija se potrudila i da ga vrati. I ne znam šta je sada suđeno, čini mi se time out ili izmena. Diže mi se kosa na glavi kad vidim Sašu Takića u igri. Evo, diže mi se kosa na glavi. Evo, mislim da će sada i Bobika Janković ući tako da će mi se dići cijela kosa. Evo, traži loptu da se zagreje. Nažalost, Bobik Jankovića nema u režiji, ali gledat će on reprizu sutra. Repriza, da kažem, sutra od 17 časova. Jedan pokušaj Bocka Jovića, međutim žestok promašaja, ali skok u napadu za, mislim da je šutirao Srđan Trde, međutim pogrešio je. I sudijski time out da bi se vezala patika. Mislim da ništa nisam pogrešio, da je u tim trenucima rezultat 30-15. Trenutne petorke na terenu. Mislim da su kod televizije Rosulja u tim trenucima bili Bocko Jović, Čajpa, Srđan Trde, direktor Radička i, ako se ne varam, Steva, ipak je Steva na terenu, a u tim trenucima je ušao i Parca na teren, to je naš žestoki centar Zoran Stevanović. Tu je bio i dalje Saša Takić, vidite ga sa brojem 13, i dalje mi je kosa dignuta na glavi.
I vidite, ponovo su nekako loptu dobili gosti u tim trenucima i ne znam stvarno iz kog razloga je lopta pripala njima u ovom napadu. Opet kažem, neću da komentarišem sudijske odluke. Za sljedeću utakmicu, ako je bude bilo, a bit će sigurno, naći ćemo naravno i prave one košarkaške sudije, mada bi jedan od sudija ove utakmice, Mali Meda, trebao u ponedjeljak da položi za sudiju. Koja komisija njemu da prođe, lično će odgovarati meni. Evo nova slobodna bacanja za goste, 30-15 u tim trenucima, prvo promašeno bacanje, verovatno zbog prekršaja, nisam baš tačno pratio šta se desilo, a onda drugi pogodak, 9. poen, ako se ne varam, za Čajku i smanjenje rezultata na 30-16. Međutim, i dalje je to bila velika zaista prednost. Miško Mitić je sjajno vodio igru u ovim trenucima. Takić osvaja loptu, pogledajte kako su to sjajni potezi. A onda pokušaj Gagi iz velike daljine, on se osilio sa 2 pogođena šuta, međutim u ovim trenucima nije imao sreće. Došlo i do malog, da tako kažem, zasićenja i do zamora, tako da je to verovatno i produkt ovih naših promašaja. Ovdje ponovo gosti imaju loptu i smanjuju rezultat na 30-20. Svoje prve i jedine poene na utakmici postigao je Bocko Jović, poznati kao Šuleje. Ne, mislim da ovdje greška, 30-20 bi trebalo da bude rezultat. Ili sam se možda ja zabrojao, bilo kako bilo. Možda ovaj koš i nije bio priznat, sad mi baš i nije jasno šta se u stvari u tim trenucima zbilo i desilo. Da li je taj koš priznat? Ako jeste, sada bi trebalo rezultat da bude 30-20. Ponovo igra nešto bila prekinuta, konačno je nastavljen dosta nesporazuma, naročito sa sudijama, s tim šta je suđeno. Već je bilo jasno da je Miško Ranco najbolji na terenu, njega je trebalo čuvati, ovdje je jedan prekršaj nad njim nakon šuta i bit će 2 slobodna bacanja koji će pokušati da iskoristi Miško. Nema to da radiš. I evo, još jednom zakačena lopta, dakle ne može samo Steva da zakači loptu, može i Miško, ali oni su veliki prijatelji, jel tako? Međutim, drugo bacanje opet, ne, ovo bacanje prvo je bilo ponovljeno zbog toga što se lopta zaglavila na vrhu, ali će drugo Miško iskoristiti. Ne, neće bre ni drugo. Ne, ostaje, dakle, 30-18 ili 30-20, vidjet ćemo. Naša montaža se potrudila da pokaže i koji je trenutno rezultat kada su padali koševi. Vidjet ćemo kada padne naredni koš koji je u stvari rezultat. Ja mislim da je trenutno 30-20, pa ću tako i govoriti. Ovdje skok za Čajku u napadu i novi njegovi poeni, mislim da je ovo 11. ili 13. svejedno. I u ovom trenucima, dakle, bilo 30-20, dakle, onaj koš za Bocka nije bio priznat, a onda koraci koje je napravio Zoki Stojičić u napadu. Ne znam da li su bili uopšte, kažem, neću da komentarišem, lopta. Ne, ovo su koraci koje je napravio Saša Takić, ništa čudno i vrlo očekivano. Jedan najgori igrač je bio već van igre, to sam bio ja, a 2 najgora su trenutno bila na terenu i zato su u stvari i konkurenti postigli toliko poena. Vidite, mladog Bobiku sada nosi dres sa brojem 7, a onda skok za Sašu Takića, pogledajte kakvi su to skladni potezi, zato je sada izgubio loptu, zato što vrlo dobro kontroliše loptu i naravno Steva je zaustavljen prekršajem. Lopta će pripasti gostima. Ovdje su sudije konačno bili u pravu. Loptu prima Noke, pa onda asistira tamo do Srđana Radičke, pa Čajpa pokušava da stigne do pozicije za šut, nekako i uspela i novi poeni. Njegov 13. poen i smanjenje rezultata na 30-22.
konačno, dakle, upalio šut iz daljine. I u tim trenucima je, dakle, bilo zaista teško što se tiče naše ekipe. Kako je bezobrazna ova režija, to je strašno. Dakle, smanjenje vodstva na samo 8 poena, bilo je 30-10 nekoliko minuta ranije, sigurno se sećate, međutim sve će to naravno rešiti Miško Mitić Ranča, najpre naš Michael Jordan sa brojem 8, ljubi ga majka Dragana, pogodio jedno slobodno bacanje. Vidite, ovo su naši navijači iza. Prvo pogođeno slobodno bacanje, 31-22 rezultat u tim trenucima. Gosti su imali, odnosno Rosija u tim trenucima imala igru, imala je šansu da možda napravi iznenađenje i stigne rezultat, ali će odlučiti naredna akcija, vidjet ćete sigurno ko drugi do Miško Ranča, poentirat će i tada će biti kraj svih nadanja za gosta. Ovde da li je bio prekršaj, da li ne, svejedno, lopta će pripasti sa strane našim protivnicima, šutirat će Nokia i poentirati, dakle tada je bilo 31-24, samo 7 poena, a bilo je nekoliko minuta pre toga čak 20, ali pogledajte jednu zaista sjajnu akciju, mislim da je to upravo u ovom trenucima, pogledajte momka sa brojem 7 koji leti kao mula bez glave, to su košarci zove kretanje u bloku, a to je klasičan prekršaj. Vidite, još jedna kontra gostiju, ali nikad njihove kontre nisu urodile plodom. Tako je bilo ovoga puta da su tu smanjili na 5 razlike, bilo bi kraj, ali ovo je to poentiranje Miška Mitića i nedostižno vođstvo od 9 poena, 33-24, vidite to iz drugog ugla. Odmah su pokušali da uzvrate protivnici, međutim nisu uspjeli, onda pokušaj iz Teva, međutim ponovo on bio fauliran i ponovo će se naći na liniji slobodnih bacanja, 33-24 je rezultat, 2 slobodna bacanja za Stevu, mislim da će ponovo pogoditi samo jedno, 33-25, sada dobro vidimo rezultat i drugi žestok promašaj, ali naravno mi oproštamo našem prijatelju Stevi. 8 poena prednosti, tu je ostalo vrlo malo do kraja susreta, ovdje još jednom Mišku napadom, međutim ovoga puta zaista ne shvatio kako je pogrešio, ali je drugi Miško, mali Miroslav, mali po godinama, ali ne po rastu, izborio faul u napadu i sada će biti 2 slobodna bacanja za njega, prilika i za njega da se upiše. U prilog onome što sam govorio tokom čitave utakmice da smo ja, gospodin Saša Takić i Bobika Janković bili najgori na terenu. U prilog tom ide što se nas trojice i nismo ni upisali u listu strelaca, ali ništa zato upisao se mali Miško, a vidite njegov jedini poen na utakmici 34-25 u tim trenucima prednost Radio televizije Vlasotince i ovo je bilo negdje najviše 3 minuta do kraja susreta. Još jedan pokušaj iz daljine, međutim nije svaki dan badnji dan, a onda je žestoko fauliran od strane našeg počasnog direktora, drugi direktor Srđan Radička, onda pokušaj Bocka Jovića, vrlo precizno, međutim nije imao zaista sreće ili snage, svejedno. Znanje ima sigurno Bocko, to mu ne sporimo. Do kraja je Michael Jordan pokušavao s ovom akcijom, međutim eto nije uspeo da uveća svoj konto, a onda je još jednom poentirao Čajpa, ovo je njegov 14. 13. 14. poen, svejedno, ili 15. Na kraju nije ni važno, vidjet ćete na kraju listu strelaca, naša montaža je sve to lepo izbrojala, 34-27 je rezultat u tim trenucima i ovo je bio posljednji time-out na utakmici, posljednji trzaj gostiju da učine nešto. Mi smo spremili i nekoliko, vidjet ćete to kada se utakmica završi, naših najboljih poteza na utakmici, no da ispratimo ono što se u stvari izbivalo do kraja, 34-27 je rezultat. Ovdje je bilo samo jedno slobodno bacanje, jer je koš naravno postignut, međutim Ranča pravi jednu od svojih retkih grešaka, Nokia je bio tu nepropisno zaustavljen i bit će 2 slobodna bacanja za njega. Ovdje je već vreme bilo, čini mi se, isteklo, ostalo je da se samo izvedu ta 2 slobodna bacanja. Još jednom naš lekar i svi naravno naši rezervni
pojedini igrači slave. Ostaje da još izvede 2 slobodna bacanja. Osmisi su na licu svih, međutim, neki osmisi su kiseli, a neki slatki. Bocko Jović je bio nervozan čak i kad je bio van igre. Ovdje Nok je postigao oba poena i to je konačno rezultat 34-29. Obratite pažnju na voz. Obratite pažnju na voz. Ide voz, ide voz, ide voz. Ide voz, ide voz, ide voz. Naravno, predvodnik Miško Ranča, dakle, to bi bilo uglavnom to. Rezultat 34-29, vidite sve što se bitno dešavalo na ovoj utakmici. Na kraju nije izostao i sportski pozdrav aktera. Nadam se da ćemo na kraju vidjeti sada i 7 najboljih poteza naše ekipe. Da vidimo najprej listu strelaca. Miško Ranča sa 12, Zoki 9, Gaga Aranđelović 7, Gane 4, po 1 Dragan Parca i Mali Miki, a Radoslav Žerosulje Čajpa 15, Nok je 9, Steva i Bocko po 2 i Torelo 1 poen. To su dakle strelci ove utakmice. Ovo su 7 najboljih akcija naše ekipe. Nismo htjeli protivničke, oni su trebali da urade svoju misiju, ali je nisu uradili. Zašto? Pitajte njih. Ovo je prva akcija. Odličan tripli pas. Torelo leti u nebo, a Miško poentira. Da vidimo i po drugi put ovu akciju. Sada čini mi se na usporenijem, ili ne, snimci će biti onakvi kakvi su bili. Akcija broj 2, također iz prvog poluvremena, naravno u svakoj akciji Miško Mitić, glavni organizator. Ponovo jedna sjajna akcija, asistencija, Zoki slobodan na šutu, naravno ne promašao, on je rekao jedini igrač na terenu koji je imao 100% učinak, bez jednog promašaja i sa linije bacanja i iz igre. Akcija broj 3, također iz prvog poluvremena. Ponovo Zoki, pa onda trebali da kažem da je ovo postigao Ranča uz prekršaj, to sam već rekao. Zaista vrlo teško uz kontakt postići poene. Onda 4 akcije iz drugog dela susreta. Čini se da je prva ponovo akcija čitavog napada i ponovo Zoki Stojčić sam na šutu i još jednom nevjerovatna preciznost. Gotovo bez koske, ono malo čas je bilo bez koske, sada gotovo bez koske. Akcija broj 5. Nakon Noketovog koša, vidjeli ste pozdrav. I pogledajte, sjajna asistencija i pogledajte, čak je bilo tu trajanje Miška Mitića. Trojice su posle njega, Zoki Stojičić je ostao sam i poentirao vrlo lako. Akcija broj 6. Nešto se slabo sećamo u akciji. Mislim, da, to ono kada se lopta spusta Mišku Ranči nisko, a onda on ponovo iz kontakta postiže sjajno poene. Pogledajte, to je zaista nevjerovatno. I to pored Torela, a onda sledi dupli pas Miško Mitić i moja malenkost i posljednja sjajna akcija naše ekipe. Idemo još jednom poene, dakle, to bi bilo sve da kažem da će se revanš odigrati, ali ne to kako su želeli naši protivnici. Sigurno znate u profesionalnom boksu kada Mike Tyson osvoji titulu prvaka, kada on da šansu izazivaču, tada se održava meč. Kolege su žele da to odmah bude u ponedjeljak, međutim neće biti tada. Naravno dobit će, nemoj to da radiš, naravno dobit će priliku sigurno u narednih 20-ak dana. Do tada imamo informaciju da se u prostorijama DTV Partizan, dakle dole u sali, otvorila škola košarke. Svi zainteresovani mogu da dođu, da se obrate Michaelu Jordanu, Mišku Mitiću Ranči. Za sve je, naravno, škola se plaća, koliko ima to nije važno, za kolege iz Radio televizije Rosulje škola košarke je besplatna.